Deze Israëlische soldaten weigeren te vechten in Gaza. שירתתי במלחמה במשך 80 יום וסירבתי להמשיך במחאה על זה שהממשלה לא מסיימת את המלחמה. Ze zijn het niet eens met de regering. Breaking any understanding of international public law, international humanitarian law, and just moral basic sense about human life. Soldiers for Hostages noemen ze zichzelf. Een kleine maar groeiende groep oud-soldaten die niet meer willen vechten. זאת החלטה קשה, זאת החלטה להגיד לחברים ולחיילים שלי שהייתי אחראית עליהם שאני לא אהיה שם יותר בשבילם. It's the toughest decision of my life. I've served in the military for almost 5 years. I'm an officer. It's part of my identity. Ron nam zijn besluit een half jaar geleden, toen er net als nu hoop was op een vredesdeal. Maar deze werd verbroken. During that morning, it was just clear for me that if we will not do anything we can to stop this war, if it will depend only on our government, they will just make it go on forever. אני ממש מקווה שהפעם זה אמיתי ושהחטופים יחזרו והמלחמה תיגמר כי באמת זה בלתי נסבל.